Саламатсыздарбы, кез кабар көрүүчүлөрү. Мына биз бүгүн Ош Чапалак автоунаа базарга келдик. Мына биз азыр Жигули жака өтөбүз. Жигулилерди бир катар көрсөткүсөк. Жылы 2010 экен, объем 1.6, автомат, механика экен. 0557 46 37 77. Номерлерине байланышсаңыздар болот. Баллондор зимний экен. Салондор бир катар көрсөтө кетсек. Универсал КамАЗ сатылат. Жеңил автоунааларга же болбосо портерге албашкылат. Байланыш үчүн телефондар 0753 01 0098. Assalomu alaykum. Qancha qildi? 60 ming. 60 ming. Bo'lmasa 60 ming ha. Bir qator salondan ko'rsatib ketay. Ne deysiz? Qaysi kanalda? Kech qor. 1978 yıl çıkan 1.6 004 0222 28 40 03 nomerlerine baylanışasızlar. Bağısı 60 ming ekan. Yıl 2000 yıl çıkan 1.6 mekanika ekan. 0779 16 27 16 degan nomerine baylanışasızlar. 2013 yıl çıkan объем 1.6 mekanika 0550 32 30 34 degan nomerine baylanışasızlar. Bir qatar salonlar ko'rsatib ketsek, mana ballondor zimniy ekan. 2011 yıl çıkan объем 1.5 коробка mekanika 0776 40 44 43 degan nomerlerine baylanışasızlar. Salonların bir qatar ko'rsatib ketsek. Blogger. 2013 yıl çıkan объем 1.6 mekanika 0775 01 02 73. Assalomu alaykum. Qancha so'm bo'ldi bas? Bası 230 kama. 200 kem var ha? Şulyası var. Sentralni zamok. Oldu az bir qatar. Tartib qo'yib salonlarda. Mana salonlar o'ta yaxshi ahvolda ekan. Assalomu alaykum. Jiguli kimdan ekan? Ko'rsatib ketsek 2010 yıl çıkan объем 1.6 mekanika 0778 45 46 06 nomerlerine baylanışasızlar. Bir qatar ko'rsatib ketsek, ballonları salon içinde bir. Salon o'ta yaxshi. Qancha oldu? 140 ha? Kim var bu? Nomerlerine baylanışasızlar. 2011 yıl çıkan 1.6 mekanika коробка 0702 44 11 92 nomerlerine baylanışasızlar. Assalomu alaykum. Jiguli qancha oldu? 180. 180. Kim var ha? Bir qator salonlar tartib qo'yib. Salonlar o'ta yaxshi ahvolda ekan. Assalomu alaykum. Jiguli qancha oldu? 100 ming ha? Kim var bu? Yazılıptır ha. Nomeringizni aytib qo'ysangiz. Nomer 0990 0990 10 0150. 10 0150 ha? Bir qator salonlar ko'rsatib qo'yib. Qaysi kanal ekan? Kech qor. Salonlar o'ta yaxshi ekan. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Yaxshimi? Qancha oldu? Ulan cazip koyganlar. Yazıp qo'ygansa 2011 1.6 объем 0703 menen 65 18 84
Bası 230 min. Balondor zimni eкен. Salondor өте жақсы абалда. Nöl 6. 2001 yıl çıkan 1.6 0773 59 17 86. Assalamu alaikum. Qancha oldu bas? 140 deb olsa, kim barmi? Kim bor? O'sha nomerga baylanishasizlar. Mana salondor bir qator tartib qo'yib. Salondor o'ta yaxshi ahvolda ekan. Diskalar titan, zimniy. Qancha bilan tartib qo'yasiz? U oldindan bor. 1993. Salondor o'ta yaxshi ahvolda ekan. Qancha deb o'tasiz? 140 ha? Yo'q, o'ni tortib qo'ying. Qaysi, buni olmi? 07 2011 1.6 mexanika ekan. Hozir bir qator salondor tartib ko'rsataylik sizlarga. Salondor o'ta yaxshi ahvolda ekan. Mana ko'rdingizlar. Salondor zimniy 180 ming kam bor ekan. 180 ming kim bor ekan. Juguli 07 dedi. 2008-yıl çıkan 1.6 mexanika 0553 01 97 01. Hozir bir qator salondor ko'rsata ketsek. Mana salondor o'ta yaxshi ahvolda ekan. Mana ko'ringizlar. Mana chizilgan jeri yo'q. Balondor zimniy. Assalomu alaykum. Mashina qancha oldi? Mashina 180 kam bor. Kam bor ha? Hozir bir qator salondor tartib ko'rsataylik. Mana salondor o'ta yaxshi ahvolda ekan. Mana ko'rdingizlar. 180 kam bor deb balondor zimniy. 2000-yıl çıkarılan mexanika объем 1.3. Assalomu alaykum. Qancha so'm bo'ldi bas? 100 ha? Kim bormi? Bir salondor tartib qo'ysak ha. Mana salondor yaxshi ekan, o'ta yaxshi ahvolda. Chirigi yo'q ha? Karniz bor. Karniz ha? Ha, bo'l. Balondor titan ekan. 1995-yıl çıkarılgan mexanika 0551 36 22 27 nomerine baylanışasızlar. 100 kim var ekan. Nivanda 2012-yıl çıkarılgan mexanika 0773 68 03 00 nomerine baylanışasızlar. Assalamu alaykum. Qancha so'm bo'ldi? 170 mi? Kim var bu? Azmas var ha. Bir salondor tartib qo'ysak. Mana salondor o'ta yaxshi ahvolda ekan. Chirigi bormi, yo'qmi? Chirigi bor ha. Balondor titan. Chirigi azmas bor ekan. 2012-yıl çıkarılgan 0773 68 03 00 nomerine baylanışasızlar. Juguli 07 2010-yıl çıkan 1.6 объем mexanika 0773 76 66 28 nomerine baylanışasızlar. Mana salondorun bir qator ko'rsata ketsam, mana salondor o'ta yaxshi. O'ta yaxshi ekan. Balondor diskalar titan, balondor zimniy. Juguli kimdan ekan? 180 kim var ha? Nal 07 Российский номер ekan. 2008-yıl çıkan 1.6 mexanika ekan. 0552 70 70 97 degan nomerine baylanışasızlar. Bir qator ko'rsata ketsek. Assalomu alaykum. Qancha so'm bo'ldi? 130. 130 ha. Kim bormi? 120. 120 ga berasa.
Салондор bir қатар көрсете кетсек. Салондор зимний екен. Салондор өте жақсы абалда екен. Чириги барбы, жоқпы? Жоқ, чириги жоқ, а? Тонировка басылған. Жигули 2008 жылы шыққан объем 1.6 механика екен. 0778 960 660 деген номеріне байланысасыздар. Ассаламу алейкум. Машина қанша болды? 130, а? 135. Кем бар бы? Мынау 07 2008 жылы шығарылған 1.6 объем 0557 51 0070 номерлі байланысасыздар. Bir қатар көрсете кетсек. Салондор кожный. Салондор өте жақсы екен. Мынау баллондор зимний. Тонировка басылған екен. Фолия бар. 2013 жыл шығарылған объем 1.7 механика 0507 58 61 18 номерінен байланысасыздар. Ассаламу алейкум. Ақсақал, қанша сом болды? Қанша сом болды машинеңіз? 500 болды, камы бар. Кам бар, 500, а? Салондор көрсете кетсек. Салондор өте жақсы екен. Чириги бар бы, жоқ бы? Чириги жоқ, а? Мынау Жигули 07 2010 жылы шығарылған 1.6 екен. Механика 0707 33 97 38 номеріне байланысасыздар. Салон өте жақсы екен. Өте жақсы абалда. Баллондоры қаншада отасыз? 150, а? Кем бар бы? Қайсы канал? Кежі қабар. Кежі қабар? Uzağlardan bizden tabii ki. Allah. Ağaçlar da ağaçlar. 2010 жыл шығарылған 1.6 0776 92 04 номеріне байланысасыздар. Баллондор зимний екен. Баллондор бір қатақтарыңыз. Салондор өте жақсы абалда екен. Кімдегі сіздікі бе? Қанша олды? 170. Кем бар бы? Чириги бар бы, жоқ бы? Чириги жоқ, а? Таза машина екен, мына чириги жоқ 07. Мынау 07 қара түсті екен. Ассаламу алейкум. Машина қанша сом болды? 170, а? Кем бар бы? О, бар, сөйлесеміз. Ол азыр салондор тартып қойсақ. Мына салондор өте жақсы абалда екен. Чириги бар бы, жоқ бы? Жоқ. Чириги жоқ, а? Мына баллондор титан, дискалар зимний. Мына баллондор 2010 жыл шығарылған екен. 0557 76 60 60 номеріне байланысасыздар. 170 кем барды. 07 ақ түсті екен. 2011 жыл шығарылған объем 1.6 механика 0556 666 775 номеріне байланысасыздар. Bir қатар салондор көрсете кетсек. Салондор өте жақсы абалда екен. Тонировка басылған. Машина кімдікі? Қанша сом болды? 220. Кем бар бы? Ал қызыл түстөгөн 06. 1991 жылы шығарылған механика екен. Сенасы 150 0772 60 0010. Салондорды bir қатар көрсете кетсек десе, машина кулп екен. Баллондор зимний екен.
Баткенский номер екен.